ntituraba mbere gusa mu busesenguzi. BNB Kigali FM turi imbere y'abandi mu kukugezaho amakuru yizewe. Chayimani w'umudugudu akaba yaje kubereka inzira naho banyuze bakora urugo bakamusanga mu gikari barangije kumwigira. Yaratwigishije nta mpuhwe twashyizemo, natwe iyo bamuduha twari kwikorera akana kamukurikira. Ubuvugizi ku baturage n'ubukangurambaga byose bigamije iterambere ry'umuturage. Kwiye kugaragarira buri wese ko tutabyemera iyo ujenjeka aho ndetse rimwe bigasa nkaho kuri bamwe bisa nkaho ari ibintu byemewe, ntabwo ari. Iyi ni isaha y'amakuru agezweho aka kanya kuri BNB Kigali FM. Reka nongere ngusuhuze ndetse ngwani ikaze mu makuru agezweho muri aka kanya. Kubanga bw'ibyuma ni kumwe na Twizere Emmanuel ndetse na Ndayisenga Trésor Pierre Chanel ngiye kugeza amakuru n'Umutoni Beata. Makuru yacu reka tuyaheri hano mu Rwanda mu bijyanye n'ubukerarugendo. Urwego rw'u Rwanda rushinzwe iterambere RDB rutangaza ko hatangiye ibikorwa byo kureba uko ibirwa byo mu kiyaga cya Kivu byahindurwa za parike. Ni umushinga witezweho kongera umusaruro uva mu bukerarugendo ndetse n'ibyo birwa bikabungabungwa neza mu nyungu z'urusobe rw'ibinyabuzima bicumbikiye. Ubushakashatsi bw'u Rwanda bugaragaza ko mu birwa bya Kivu haboneka nibura amoko 142 y'ibimera, amoko 80 y'inyoni, amoko 52 y'inyamaswa zidafite urutirigongo, amoko 6 y'inyamabere, amoko 6 y'ibikururuka, amoko 5 y'ibikeri n'ibindi bisa nabyo n'amoko 26 y'amafi. Mu kiyaga cya Kivu ariko harimo ibirwa byinshi ariko ngo siko byose bizagirwa parike. Reka dukomereza mu mibereho myiza y'abaturage n'ubuzima. Ubushakashatsi ku mibereho y'abaturage n'ubuzima bwa 2025 bugaragaza ko 8.8% by'impinja zivukira mu Rwanda zifite ibiro biri munsi ya 2.5 kandi iki gipimo cyazamutse ugereranyije n'imyaka yashize. Imibare y'ikigo kibarurisha mibare mu Rwanda igaragaza ko ikibazo gikomeye cyane ku bana bavuka ku bagore batize, aho 15% bavukana ibiro bike, mu gihe abagore biza amashuri yisumbuye cyangwa se ayisumbuyeho abana babo bavukana ibiro biri munsi ari 3.5%. Bukene nabwo bufite aho buhurira n'iki kibazo, aho buri ku kigereranyo c'10.5% by'abana bo mu miryango ikennye cyane cyane bakaba bavukana ibiro bike ugereranyije na 5% mu miryango ikize cyane. Urwego rw'Intara y'Amajyepfo nirwo rufite igipimo cyo hejuru aho kiri ku 10.9%, hagakurikiraho iy'Iburengerazuba iri ku 9.8%, Kigali ni ifite igipimo cya hasi iri kuri 6.7%. Ubushakashatsi kandi bugaragaza ko itandukaniro hagati y'abana bo mu mijyi nabo mu cyaro. Mu cyaro 9.5% by'abana bavukana ibiro biri munsi ya 2.5, mu gihe mu mijyi baba ari 7.3%. Muri rusange ubushakashatsi bugaragaza ko urwego rw'uburezi bw'umubyeyi, ubukungu bw'umuryango, imyaka y'umubyeyi naho umuryango utuye bifitanye isano n'ibiro umwana avukana. Umwana wavukanye kandi ibiro biri munsi ya 2.5 aba afite ibyago byinshi byo kurwara ndetse no gupfa akiri mutoya. Mu makuru ajyanye n'ubworozi mu karere ka Karongi, aborozi b'inka zitanga umukamo mu mirenge itandukanye y'aka karere ka Karongi bavuga ko bakorera mu gihombo kubera kubura isoko ry'amata. Basaba ko hakubakwa amakusanyirizo y'amata hafi yabo kugira ngo babone aho bagurishiriza umukamo wabo. Mu mirenge 13 igize Karongi hari kusanyirizo rimwe gusa ry'amata riherereye mu murenge wa Rubengera. Bituma aborozi bo mu mirenge ya Murambi, Gashari na Ruganda ndetse na Murundi bagorwa no kubona isoko ryizewe. Bamwe bavuga ko bagura ubwatsi bw'amafaranga menshi ariko bakabura aho bagurishiriza amata, mu gihe abandi bayanywa cyangwa bakayatanga ku baturage ku buntu. Umuyobozi w'akarere ka Karongi Muzungu Gerard avuga ko hari gahunda yo gushyiraho amakusanyirizo mato ahari umukamo mwinshi, ndetse aborozi bo mu murenge wa Murambi bakaba batangiye guhuzwa mu makoperative zicuruza amata mu rufunzo. Ahitwa mu rufungo muri Murambi honyine hari inka zigera kuri 475 zitanga umukamo urenga litiro 1500 ku munsi, ariko aborozi bavuga ko ikibazo gikomeye ari ukuburaho isoko ry'ayo mata bayajyana.
no mu karere ka Nyamasheke ho bamwe mu baturage bo mu murenge wa Nyabitekeri akagari ka Kinunga muri aka karere ka Nyamasheke bavuga ko hari abarembera mu ngo kubera kubura amafaranga yo kwishyura ubwisungane mu kwivuza mituelle de santé. Kwari Times dukesha inkuru ivuga ko abo baturage bavuga ko amafaranga basabwa bitewe n'ibyiciro barimo bashyizwemo ari menshi ugereranyije n'ubushobozi bwabo. Ibi bituma bamwe batabona ubwisungane bityo bakabura ubushobozi bwo kujya kwivuza mu gihe barwaye. Witwa Muhawe n'Imana Rahabu yavuze ko yashyizwe mu cyiciro kimusaba 8,000 ku kwezi kuri buri muntu, ku buryo ku muryango w'abantu 8 asabwa 56,000 by'amafaranga y'u Rwanda. Akavuga ko ubu adafite ubushobozi bwo kuyabona ndetse n'umwana we yarwaye akabura uko amuvuza. Witwa Ntakirutimana Fred nawe yavuze ko asabwa 48,000 ku bantu 6 bagize umuryango we, ariko ko nta kazi afite kamufasha kuyabona. Abaturage bakabasaba ko abashyizwe mu byiciro batabasha kwishyurira mitiweli bafashwa cyangwa bakongera gusuzumirwa ibyiciro bashyizwemo kugira ngo bijyane n'ubushobozi bwabo. Ubuyobozi bw'uyu murenge wa Nyabitekeri ntibwabashije kugira icyo butangaza kuri iki kibazo cy'abaturage. Reka twerekeze hanze y'imipaka y'u Rwanda wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Witwa Major Johnson Watson, umusirikare wo mu ngabo zirwanira mu kirere za Amerika, yongeye gufungwa by'agateganyo mbere y'urubanza nyuma yo kunenga Perezida Trump no gusaba ko yakweguzwa. Watson yari yafashwe bwa mbere ku itariki ya 2 Nyakanga uyu mwaka, nyuma aza kurekurwa nyuma yo kuvuga rero ko yavugiye imbere ya Capitol asaba ko Trump na Vice President Vance beguzwa. Ku wa mbere w'iki cyumweru Watson yongeye kunenga Trump mu kiganiro yagiranye na CNN, amushinja kurenga ku itegeko nshinga, yishora muri ruswa no kwica abanyamerika. Avuga ko ibyo bidakwiye kwihanganirwa. Kuri ubu Watson afungiye muri Maryland kandi afunzwe hakurikijwe amabwiriza ya gisirikare. Ingabo za Amerika zavuze ko afunzwe kubera ibirego by'imyitwarire mibi, ariko afatwa nk'umwere kugeza igihe urukiko rwa gisirikare ruzamuhamya icyaha. Umunyamategeko witwa Chris yavuze ko atarabasha kuvugana na Watson, ariko akenshi akaba akeka ko amagambo yavugiye kuri CNN ashobora kuba yaragize uruhare mu kongera gufungwa kwe. Dukomeje n'andi makuru kandi Perezida wa Amerika Donald Trump yongeye kugaragaza ubushake bwo kugirana ibiganiro na Kim Jong-un, umuyobozi wa Korea ya Ruguru. Avuga ko umubano wabo wabaye intandaro yo gutuma umutekano mu gace ka Korea urushaho kuba mwiza. Trump yaherutse guteguza ko imyitozo ya gisirikare Amerika ikorana na Korea y'Epfo igabanywa, mu gihe abasesenguzi bavuga ko ashobora kuba ashaka kubikoresha mu kwegera Kim nk'uburyo bwo gushyira igitutu kuri Seoul no kongera amahirwe yo gutsinda mu bya diplomasi. Trump na Kim bamaze guhura inshuro 3, ariko ibiganiro byabo byo muri Singapore 2018 ndetse n'ibyabaye muri 2019 ndetse n'ibyabereye ku mupaka wa Korea zombi ntibyigeze bitanga umusaruro ukomeye ku bijyanye no gukuraho intwaro za kirimbuzi. Amerika ifite abasirikare bagera ku 28,500 muri Korea y'Epfo kandi kugabanya imyitozo ya gisirikare bishobora guteza impungenge muri Seoul ariho muri Korea y'Epfo, kuko iyo myitozo ari ingenzi mu kwitegura no gukumira igitero gishobora guturuka muri Korea ya Ruguru. Abasesenguzi bakavuga ko Trump ashobora kuba ashaka kongera guhura na Kim mu gihe cy'impeshyi kugira ngo azabashe kumenya ibizajyana n'amatora. Gusa haracyari imbogamizi zikomeye kuri Korea ya Ruguru ishaka ko Amerika yemera ko ari igihugu gifite intwaro za kirimbuzi, mu gihe Washington itarigera yemera iyo ngingo. Kugeza ubu ntiharamenyekana nimba kwegerana kwa Trump na Kim hazavamo inama cyangwa se amasezerano afatika hagati y'ibihugu byombi. Makuru reka tuyasoreze mu gaseke k'amakuru yo mu karere twateguriwe na mugenzi wacu Alphonse Twahirwa. Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Kongo Kinshasa. Mu gihe ubutegetsi buri muri Kongo Kinshasa bwanga ko mu biganiro by'igihugu hazamo abantu bashinjwa ibyaha byakorewe mu burasirazuba bwa Kongo, barimo nka Joseph Kabila Kabange uvuga ko afatanyije n'umutwe w'inyeshyamba wa F23 ushyigikiwe n'u Rwanda. Jean Claude Katende, perezida w'ishyirahamwe rya Afurika riharanira uburenganzira bwa muntu, yasabye perezida wa Kongo Kinshasa Félix Antoine Tshilombo kugira icyo abikoraho. Mu butumwa kizagaragara ku wa 3, Jean Claude Katende yasabye ubutegetsi kwanga ko n'abafatanyabikorwa babwo muri Rio Sacré de la Nation bagize muri Jeune Coste haba nk'abakoze
abakoze ibyaha cyangwa se babafashije nabo batitabira ibiganiro, kuko naho hari igihe mu mateka y'iki gihugu bafashe intwaro bakarwanya repubulika babifashijwemo n'ibihugu by'amahanga. Ati bafite amaraso y'abanyekongo mu biganza byabo, ayo maraso aracyari mashya. Ikinyamakuru Media Congo Kadomonete cyavuze ko uyu uharanira uburenganzira bwa muntu yavuze ko repubulika perezida Tshisekedi arwanirira atari ubutegetsi bwe, ahubwo ari igihugu nacyo cyahuye n'ingaruka z'ibikorwa by'abafatanyabikorwa be bubu, nk'uko cyahuye n'ibikorwa bya M23. Ati niba abafatanyabikorwa be baragize uruhare muri Jenoside bitabira ibiganiro, ubutabera busaba ko n'abandi nabo babyitabira. Yakomeje avuga ko bitabaye ibyo biganiro bizaba bigize akarengane, kandi ko bitazafasha mu bumwe n'ubwiyunge ashaka ko bugerwaho mu gihugu no hanze yacyo. Nasimbukiye mu Burundi, abanyamakuru bicaye imbere ya mudasobwa barandika. Banditse ko ubushinjacyaha bukuru bw'u Burundi bwatangaje ko bwafatiye umubare munini w'intwaro ku butaka bw'iki gihugu mu iperereza ku bantu bakekwaho kuzitambutsa mu buryo bunyuranyije n'amategeko bakoresheje inyandiko mpimbano. Mu itangazo ryasohoye ku itariki 18 Kanama, ubushinjacyaha bwavuze ko bwatangiye gukurikirana mu butabera itsinda ry'abantu rigizwe n'abanyamahanga ndetse n'abarundi bakekwaho kugira uruhare mu gutwara umuzigo w'intwaro binyuze ku butaka bw'u Burundi. Ubushinjacyaha buvuga ko abakekwaho bakoresheje inyandiko mpimbano cyangwa se zahinduwe mu buryo bw'uburiganya kugira ngo iyo mizigo ibashe gutambuka ku butaka bw'u Burundi. Mu bantu bamaze gutabwa muri yombi nk'uko Gitega ibivuga harimo Ditwa Wayne Patrick ufite ubwenegihugu bwa Afurika y'Epfo ndetse n'umurundi witwa Muco Edi. Nubwo itangazo ry'ubushinjacyaha ritagaragaza umubare cyangwa se ubwoko bw'intwaro zafashwe, rivuga ko ari umubare munini w'intwaro. Ubushinjacyaha bw'u Burundi bwatangaje ko iperereza rigikomeje agamije kumenya neza uko ibyo bikorwa byateguwe n'abagizemo uruhare, yaba abantu ku giti cyabo cyangwa se ibigo. Buvuga ko intego ari ukugaragaza uruhare rwa buri wese mu itegurwa no mu ishyirwa mu bikorwa ry'icyo bushinja abo bantu kugira ngo barebwe bagezwe imbere y'ubutabera hakurikijwe amategeko. Iri tangazo rije mu gihe Burundi bukomeje kugira uruhare mu bibazo by'umutekano byo mu karere k'ibiyaga bigari, by'umwihariko mu ntambara y'uburasirazuba bwa Kongo Kinshasa. Gusa mu itangazo ryabwo ubushinjacyaha bwavuze aho izo ntwaro zari zigiye, uwazitumije cyangwa igihugu zari zerekejemo. Ntabwo kandi bwatangaje isano abo bantu bafashwe bafitanye n'imitwe yitwaje intwaro cyangwa se ibikorwa bya gisirikare byo mu karere. Naranganisha amaso mu makuru byandikirwa muri Uganda, abanyamakuru bakiza amakaramu ku mpapuro barandika. Banditswe amabwiriza ya perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni yo kureba niba abakozi bo mu rwego rw'ubuzima basonerwa umusoro ku mushahara uzwi nka peye, akomeje guteza impaka zikomeye hagati y'abakozi mu rwego rw'ubuzima n'abasesenguzi ba politiki n'ubukungu. Abakora mu rwego rw'ubuzima bakiriye neza iki cyemezo, bavuga ko cyari gikenewe kuva kera. Icyakora bamwe mu basesenguzi bavuze ko guhitamo itsinda rimwe gusa rigasonerwa imisoro bishobora gutesha umurongo uburyo bw'imisoro y'igihugu ndetse bigatera ubusumbane hagati y'abakozi ba leta bakora imirimo itandukanye. Minisitiri w'ubuzima Dr Chris Baryomunsi yatangarije mu nteko ishinga amategeko kuwa kabiri ko inama y'aminisitiri yamusabye gusuzuma politiki ijyanye n'abakozi mu rwego rw'ubuzima maze akabashyikiriza raporo yuzuye. Yavuze ko Perezida Museveni ashaka ko imishahara y'abakozi mu rwego rw'ubuzima idasonerwa umusoro nk'uko bikorwa ku basirikare n'abakozi b'inzego z'umutekano. Baryomunsi yavuze ko leta ifite impungenge ko hari n'abaganga benshi barangiza amasomo ariko ntibabone akazi muri leta. Inama y'aminisitiri yasabye kandi ko hasuzumwa umubare w'abaganga Uganda ikeneye guhugura, uko barangiza amasomo bakwinjizwa mu kazi n'imishahara bakwiye guhabwa. Dr Mark Muyanga, umuvugizi w'ishyirahamwe ry'abaganga muri Uganda, yashimiye icyo cyemezo. Yavuze ko abaganga bo muri Uganda bahembwa amafaranga make ugereranyije n'abaganga bo mu bindi bihugu byo mu muryango wa Afurika y'Iburasirazuba. Yavuze ko nubwo kongera imishahara n'amafaranga yongera ari ngombwa, kubasubiza amafaranga bari basanzwe bahabwa aho kuyakatamo imisoro myinshi byaba ari intambwe ya mbere nziza. Yanasabye ko abaganga bahabwa izindi nyungu nk'izabwa abasirikare, urugero nk'amaduka acuruza ibicuruzwa bidasonerwa imisoro kugira ngo bibafashe kubona ibikoresho byo kubaka amazu n'ibindi bikoresho ku giciro gito. Julius Mukundi, umuyobozi mukuru w'itsinda riharanira imikoreshereze myiza y'ingengo y'imari muri Uganda, yavuze ko leta ikwiye kureka iyo gahunda kuko ishobora kugira ingaruka mbi ku bukungu no ku bumwe bukenewe mu gutanga serivisi. Yagaragaje ko igipimo cy'imisoro igihugu gikusanya ugereranyije n'umusaruro mbumbe w'igihugu cyagumye kuri 13% mu gihe ubushobozi bw'igihugu bushobora kugera kuri 21%. Yavuze ko gusonera andi matsinda imisoro bishobora gutuma Uganda irushaho kudashobora kwishyurira imirimo n'iterambere ryayo. Mukunda kandi yavuze ko isonerwa ry'imisoro rishobora guteza ubusumbane mu mushahara ya leta kuko itsinda rimwe ry'abarihabwa inyungu izindi zitabona. Yatanze urugero ko abacamanza, abashinzwe umutekano, abadepite n'abashinjacyaha bamaze kuyiba ibyiciro by'imisoro byihariye, none hakaba hagiye kongerwa n'abakora mu rwego rw'ubuzima. Muri Mata y'umwaka, Museveni yavuze ko abahanga mu bya siyansi bakwiye gufatwa nk'abasirikare n'abapolisi kuko bafite uruhare rukomeye mu iterambere ry'igihugu. Yavuze ko nubwo leta yazamuye imishahara y'abahanga mu bya siyansi, umusoro 30% ukomeje gutuma amafaranga basigara n'aba make. Ariko Philbert Baguma, umunyamabanga mukuru w'abigisha muri Uganda, yavuze ko nubwo ari byiza ko leta y'agaciro abakozi bagira udushya, bidakwiye ko abakozi bose bakirwa mu cyiciro kimwe cyo gusonerwa imisoro batiteye ku musaruro wabo. Yavuze ko abakozi bakwiye guhembwa hakurikijwe umurimo bakora kandi ko abakozi bagaragaza ubuhanga budasanzwe bashobora guhabwa ibihembo byihariye. Imibare ya Minisiteri y'Abakozi leta igaragaza ko kugeza mu kuza mu myaka 2 ishize, urwego rw'ubuzima muri Uganda rwari rufite abakozi 2813 bangana na 31% by'inyanya 1542 yari yemewe. Mu buvuzi bw'ibanze harimo ibitaro rusange, ibiro by'ubuzima by'uturere n'ibigo nderabuzima hari huzuye imyanya 40,685 ku myanya 128,731 bingana na 32%.
agaseke k'amakuru mu karere gapfunikiye muri kinyamakuru bakozeje bamwe no barandika baritswa abantu barindwi bahitamo impanuka y'akajugujugu ku musozi Hororokwe mu ntara ya Samburu. Kajugujugu yakoze impanuka ku musozi Hororokwe ni mu ntara ya Samburu muri Kenya, bituma inzego z'ubutabazi zihutira gutabara. Ikigo gishinzwe indege muri Kenya KCAA cyemeje ko habaye impanuka y'indege. KCAA yavuze ko kajugujugu yivuye ahitwa Royisaba yerekeza Iweso Nyiro ubwo yakoraga impanuka ahagana saa 9:13 za mu gitondo ku isaha muri Kenya. Ishami rishinzwe iperereza ku mpanuka z'indege muri Minisiteri y'Ubwikorezi n'Imihanda yatangiye gukurikirana ngo hamenyekane icyateje iyi mpanuka. Umuyobozi wa polisi mu ntara ya Samburu David Nkoroyi yavuze ko mu gitondo cyo kuwa gatatu hagaragaye umwotsi mwinshi uzamuka w'iyo kajugujugu yaguye. Polisi yari itaramye neza amazina n'umubare w'abantu bari bayirimo. Ababonye iyo mpanuka bavuze ko nyuma gato y'uko kajugujugu iguye hagaragaye umwotsi mwinshi w'umukara ndetse n'umuriro mwinshi. Abaturage bahise batabaza maze inzego z'umutekano n'amatsinda y'abatabazi n'abaganga zihutira kugezaho impanuka yabereye. Kugeza ubu iperereza rirakomeje kugira ngo hamenyekane icyateye impanuka n'ibindi bisobanuro birambuye ku rugendo rw'iyo ndege n'abari bayirimo. Agaseke k'amakuru mu karere gapfunduriwe muri Kongo Kinshasa.